Kupujte domaće, kupujte ono što nosi oznaku proizvedeno u BiH. Svaki potrošač naravno ima pravo da odluči kako i na što će potrošiti novac. Ipak imate pravo znati šta se dešava kad kupujete domaći, a šta kada koristite uvozni proizvod. Ovaj proizvod je 100% domaći. Napravljen je od brašna iz domaćeg mlina. Kartonska kutija je iz Gračanice, a ova folija je iz Bugojna. Tacna iz Vogošće. Svi su koristili domaću radnu snagu i svi su platili PDV u Bosni i Hercegovini. Struju, vodu, transport, sve made in BiH. Kada potrošač kupi jedan uvozni proizvod, po meni država, društvo ima od toga 17%. Ukoliko potrošač kupi domaći proizvod koji je proizveden u Bosni i Hercegovini, ja to slikovito kažem, država ima 17 puta 17%. To je sigurno i više i teško izračunati, ali evo, znači, sigurno ima više od 17 puta 17. A ovih 17 puta 17 država bi trebala dobro čuvati, jer svi plaćaju doprinose za PIO i zdravstvo, porez na dohodak i svaki učesnik plaća PDV. S uvoznim proizvodima lista koristi za društvo je mnogo kraća. Bilo bi vrlo poželjno da mi imamo što veći procenat ugrađene supstance, domaće supstance u finalne proizvode i domaću proizvodnju treba štititi u svim onim slučajevima kada postoje čvrsti dokazi da zemlje s kojima mi trgujemo štite svoju proizvodnju. I potrošači mogu biti zaštitnici domaće proizvodnje, ako u obilju proizvoda izaberu bosansko-hercegovački. Gledam koliko mogu, trudimo se. Gledamo uglavnom po prodavnicama, u nekima je to ono uvijek na dnu police, ali trudimo se. Trudim se da gledam i da kupujem. Apsolutno imam poverenja u domaće. Zašto ne bih? Nemam potrebe ako da kupujem nešto što nije. Odustati od stranog znači podržati domaće, čuvati radna mjesta, osigurati penzije, kvalitetnije zdravstvo, bolje školstvo i makar malo pomjeriti BiH s dna liste svjetskih ekonomija.